KLT Gaming RS YouTube channel thil tu song te chi bai du le un rei ta ka changa lo thil lok to SB Feeds PUBG mobile tournament chu ahun kan lo thing ta reng maya ei tai jo nei turin kan in buat sai me kan ya squad in register hi kan vain squad som sari le pathum kan in register a in hen squad som sari le pathum in register te hi pu sang sang A B le C a kan chen nanga tin kan tournament hi tlatin kan pui tum ania tuna kan tournament po hi 1.0 di in min kan pe a tin kan trophy po hi running trophy tura po sai ani tin invite squad hi panga kan neya heng kan invite squad te hi seeded siam sa kan nia tournament hi pathian zara kan pui thei zel ani chuan tournament le pe ka chuan seeded hi result atanga siam tum basic ani ichuan team panga te hi top seeded team panga kan top seeded te hi pool tina kan sem daranga ichuan tuna hian an omna tur ante poturin hanin bot saila en po ni sela thil pakhat le lo e kan channel hi min lo subscribe sakla tin lo share la pakhat le lo like the lo ange tuna team omna tur pool kan pot chana le pool order tur kan pot chan dona chumi mai thil pakhat le lo in fan nei na tur thil pakhat kan slo soi mai ani chim khan hei hi MVP ina an chan tur ania hei hi an nei tlang ma lo na ni pui don khop mai en na khop mai a ole poni sela tuna pool order tur kan pot chan dona hen hei hi invited squad panga te khan nia kan potanga kan soi tuangin pool A B C a kan thera ichuanin pool A B C on tur kan potanga hemi panga tang hian kan potanga ichuan ala chuang pahnia hi hetilaya hian random a poturin kan dalu ve thung to don ani kan invited squad te hi squad panga te hi an ming han ta langila pakhatna dar panina RIP pathumna 5 palina Morse le ato pera pangana mizo lekte ani tuna kan potran do nani tuna hian kading lama mi hian pool A om tura potanga kema hian pool B om tur ka potanga ka veilama mi hian pool C om tur pot don bok ani tuna seeded squad te kan lo potang pool A Mizolek, pool B RIP, Juan, pool C Ian Morse. Juan heng pat ni chung te hi te ta hian kan da le danga chung an pot muk muk dor mai do ni
han kan pot ta zungzunga squat te an pool na tu ta kan pot zungzunga tuna hian pakhat la chuanga hei pool A B ga mi tu ania tuna mi hi pool A lampanga ka ding lama mi hian an pot sera khan pool A khan squat som le panga do manga pool B le pool C a hianin squat som le pali squat som le pali ve anom don ani khan kan pool na tu ra kan han pot ta pool A hian squat som le panga doma pool B hian squat som le pali omin in pool C a ko hian squat som le pali an omani tichuan kan rule sakha tlema zong kan soi bel tai la ta hian pool A B le C kan tren kan ti do kha ta hian top 8 te hi final lu tu an nia tichuan top 8 te hi final round lu tu chu an nia tichuan pariat thum chu somthi le palia ania chu mi hom sia chu slot khatala ho ti ka ni chu tichuan kan pool A B le C atanga top 9 pakuan na te kha pakuan te result ta kan review ni anga khami pakuan result atanga a chapera khan final alu le don to kani ti chuanin le he kan chane la hian kan tournament 1.0 hi kan live saranga rong khol da dam te on ani do chuan ti chuan mi lo thir sakula mi lo like sakula mi lo share sakula tin chu mai ba ka kan channel hi apu nom thon ani kan tournament ko hi apu nom thon nge ni an kan squat le cha an chi ho zo rama kan shit la te ho chu arani la chuai do na apu nom thon ani hi mi ko atlai an ti chuan le comment lam mo la kha indu kho la te kai ron soi te hi la fange kan lo mai poi mo thon te me ria ti chuan share la in lo like le to ria ti chuan team zong tel tu te du sak na sam ver kan la chewa te top chuat tu ri pakhat na ni chap ri heng trophy le ko hi kon tu ri du sak na kan ta chu